Karibu sana mwaretherio Meru TV na ni bwega ni untubo kuthura kurumira Meru TV ona kinya kuthura gututhingatira kiri mitandao ya ukinyaniria ira ni YouTube na Facebook @Meru TV Kenya gucokerio kairi na kiri kumurika mangatheti ntuko ya narua tukomba kuthura tugitegera ngatheti ya People's Daily tukimenya jara jumbite kuthura jigita na mbere kuthithika nthiguru ya Kenya jaraja kwarirwa muno jaraja nthiguru neje tukomba kuthurwa tukeja menya ntuko ya narua. Karibu rita chenchiani Kathure wa Mburugu kanko gwatu geni tukiambiria na jare jumbite kuthurwa jari ngatheti neje aria achorete bicha ya Rais Ruto akiaria ntuko ya Alhamisi ntuko ya Jumatano kire kwariria the national conversation kire kwaraniria na thiguru mantu jegini na agenda yawe ya Vision 2060 Beyond Vision 2030 irina itumi mwanya biria akenya babateria kumenya igini na agenda ya Rais William Ruto niumbite kwethirwa ikiariria mantu kathomba bakiuga mbango ichi kana agenda ichi irereti kugwithirwa ikita na mbere kwa kagita gakaraja irikiri kire kuoneria akenya na nkuruki kuba mataro na nkuruki kuboneria kenda bakomba kwithirwa bakimenya uria economy ya Kenya ikomba kwithirwa ikige kwa bwega indiria ichi ya 2030 irikirite kuthira bariuga kukethora kuri na gikaro na atongeria mwanya aikire kwariria mantu jikini na Beyond Vision 2030 Economic Transformation Plan ire komba kwethirwa ikigiteka na kuthithwa ireta wa kwariria muingi public participation wamwe na bo ikethirwa ikithiurunkwa kire kujukia maoni kuma kire anto wa mwanya ona kinya kuthiurunkwa kendeka kirwa gikaro kiri county chonde 47 mbere tiroba kwethirwa ikikwa mbere ya bunge nene ichi yubite kwethirwa ikiritwa uge bobo kumania na uria ni governor wa Kisumu Professor Anyang' Nyong'o rumbite kwethirwa ario mobaria bakuegeria kuthondeka kana kubangania Vision 2060 akiuga agenda ni gutigira ikomba kwethirwa igite theria na ikiumira iri nkurukia iria iumite kwethirwa igituka mata 2030 Vision 2030 blueprint iria nandito gutumira kwa nande yombere kwethirwa ikiruguru mwaka 2008 na yombete kwethirwa ikithondekwa kenda gutigira Kenya igikinya 2030 komba kwethirwa igikinya kiwango gia gatigati kimantu jegini na economy yombete kwethirwa ikikwa muno mantu jaje yombete kwethirwa jakitekero muno kire Vision 2030 ni mantu jegini na mantu ja infrastructure kithomo ukima bumwire wa mwana kinyoto ngere na wathani na bubu ni bubu areke Vision 2030 gikinya 2030 nthiguru ya Kenya yombe kwithirwa igukira akiri mantu jau jonde nkuruki tugitegera kiri mantu jikine na thaiji konande tutikariti miaka na Vision 2030 mbe kwithirwa ikiria riu abarania adoji bagutegera economy na barankinyani atothondeki watho ni bambirite kuchurania biuria na kethira iji umbite kwithirwa ikiretwa konande ikethirwa igitumika bwega kana ikomba kwithirwa ikichukia kanyaka irera riku ya Vision 2030 Professor Anyang' nombete kwethirwa akiariria mantu jeja na kuga Vision 2030 ikethirwa irinjire mwa ya kureta nthiguru amwe kwitikanire kire mantu jeja kenda gutigira nthiguru ya Kenya ni gukira kiwango kieguru in the coming future kana kire future ya country ikomba kwethirwa igitwika ni nthiguru igutika na nkuruki ikunene akire mantu je economy kire politically kire socially na gutigira ikomba kwethirwa igukira na njira enene akiuga
njira mone gutigira mantu jamaingi jakomba kuthirwa jakithondekwa na bobo bakomba kuthirwa bagikaranthi na baria ni athoji na kinya thirikari kenda kumenya ora bakamba kuthirwa bakibangania Beyond Vision 2030 uri ntu bobo bagatigira bakukaranthi na kumenya njira kamili kenda kurikiria kenda ugathirwa kuri na untu bukurumirwa bwega kiuga agakaranthi na MCAs na kinya MPs ona mwana senators na tongeria bangi kenda kugeria kumikurukira kumibangania akiuga hiji niyo vision kana agenda iria Rais Ruto ombete kuthirwa amitumiritere mwanya muno egotigira itegwitirika kiri thirikari yake kana mbunge ende ikomba kuthirwa ikithioronkwa kiri baingi iri involve kana irireta mwe anto kumantere mwanya county 47 chanthiguru ya Kenya ikareta anto athoji mwanya ikareta kinyanto barani bakumenya kuandika na kinya wamwe na thirikari kiri kubangania uria komba kuthirwa igitetheria mwananchi na gukiria muno nthiguru ya Kenya ni ombete kuthirwa kiariria mantu kathomba jegere na boria village komba kwithirwa igita na mbere ne kinyumene yomba kwithirwa igitikanirwa na kuthikirwa ni ananchi na antu bomba kwithirwa bagikaranthi na kwithirwa igithioronkwa kunthe na kuthirwa kwarirwa mwingi nyumene komba kwithirwa igikwa mbere mbunge nene reu kenda mbunge nene komba kwithirwa igitegera mantu jaraja kubwira na jaraja kubwira komba kwithirwa igikurukira na kuona kethiramu ni kuguna mwananchi wa kawaida na nyuma ya kwithirwa igikwa mbunge nene ikomba kwithirwa igikurukirithirwa na kurikirwa kwa Rais Ruto rokomba kwithirwa akimechaina na gugatuika ititikanirwa kana Rais Ruto atumba kwithirwa agetikaniria nayo ikomba kwithirwa igichokwa mbunge nene kena gutegera frameworks ile chumbire kwithirwa itigweta bwega na ntirire chumbite kwithirwa itumite yaramba kwithirwa ikirema gwitikirwa ni urutere ronge uri ukumenyekana ta mubunge wa Kasim Tandaza na ugite we atekugwatanira na ugite wena kugwatanira na mubango jojo Rais William Ruto jwa Vision 2060 akiuga we ariomba kwithirwa akimitetera ni kwithirwa ni iri mwanya muno na iria iku Vision 2030 iria kuga ni gutumira antu ni kuthurania antu bakomba kuthurwa abakiretwa kire kwariria mantu jaja ni kuthithia kwariria mwingi ni bakomba kuthurwa bakireta mwe involve antu na kinya akenya kenda kugeria kumithondeka kiuga ni njire mwanya kuonania mantu jaraja kethurwa jaketikanirwa kire vision ije kana kire mubango jicho jakomba kuthurwa jakethurwa jareja uguni Tandaza aritie bobo arikiri gikaro kana gwati ugeni ikiri imwe kiri nyombe mwe andikinteto muthenya otuko bwa Thursday arombite kwithirwa akiarire na kuga mubango jojo juthondeki kenda gutigira akenya abakwe wakanyaga guchukirwa mwana gukiria nthiguru ya Kenya kureta muno witi na mbere akiuga we na gwetikaniria na agenda eje ya Rais William Ruto akiuga ontoboria abo bateire gutegera muno ni gutigira mantu jonthe jakomba kwithirwa jakirumirwa bwega na bobo ni kuga Kenya bakethirwa bakigunika bwega kumania na Vision 2060 bu ni bu uge bwa Kasim uria ni mubunge wa Kasim ukumenyekana ta Tandaza no mbete kwithirwa akirita uge bu kongena kuni gutwika EPRA rwangiruria kana urungamiri bwa mainya ona mona petroli ni rumbete kwithirwa rukiuga rukireta biuria biegine na kethera gukethera kuri na marei kana kwitia kwa marei kwa maguta jangare
gukomba kwithura gukina magakiuga mantu jakomba kwithurwa jakichinjia kana jakomba kwithura jakitana mbere gukethurwa mareija maguta jangari jakethurwa jakinama kana jagaitia kana gukethurwa kurina mogaruruku Kenya yumite kwithurwa kiro igietera kwirwa pura gugetana mbere kumira rojo ntuko ya rojo iria tuterete kwirwa uge boige nekethra gukethura kuri na mogaruruku jago chinchia ogoribwa maguta ja petroli gukimenyekana ntuko ya narua nirio kwirigiri tariki iria cheki ogori bobo kana price ira yekikire maguta jangari erigeri ku expire ntuko ya narua aria gukumenyekana maguri chara na chara mba kuthura jagitumika mbere narua gukinya ni gutwika shilingi magana jairi ja shilingi 14 ijo charomba kwithurwa jakigurwa ijo charaguraga maguta o liti imwe na kou bariuga igikinya ya Mabango juju jombete kwethura tukiambirwo kana rwaria ruru rwareterwo kwambiria mweri June July tariki 15 na ekomonka August tariki 14 na ntuko ya narua nire ukomba kwethura gwikinyithia muthia jwa ntuko ira bombete kwethura bagika target ya bakiuga VAT bakiuga babate thirikari ni rigiri kwethura ikiariria mantu jigini kethura gukethura kuri na guchinjia kwa maguri jangare gukenama kana gugaitia kana ni magaruru kujariko jakethurwa jakiumiro bobo ni bobo mbete kwethura bukiarirwa ni EPRA ko baba ingeni berigirite kuigwa ura gugetana mbere kethera gukethera kuri na ugaruruku kethera gukethera kuri na mantu ja kureta ugaruruku kire mantu jigine na maguta jangari kethera kaja gaitia kana kaja komba kwethirwa jake na ma ngatheti ni je People's Daily ni jojo mbeta kwethirwa jake arirwo muno kire ngatheti je mantu jigine na Vision 2060 buria abunge bagwetekaniria nabu na buria baria bagotegwetekania nabu mubunge John Kaguchia waugete ategwetekania na mubango jojo akiuga gutiombeka kwethira thirikari ni kubangania uria ikareta uria ni kubangania mantu ja guchinjia nthiguru ya Kenya ki economy na kureta agenda ingi ende batigutegera mantu jara akenya bethiritwe bagikurukira mathina nkabo jegene na kuthondeka nthiguru ya Kenya akiuga we kulingana na wati gwitikania na mantu jeja na thirikari ni batere kwithirwa igitegera mathina jau antu akwithirwa ikiariria agenda ya 2060 boni buge bwa Kaguchia akiomba kwithirwa akiaria ari nyikire nyomba ya Kinteto akiuga mubango juju ni joreti ende gotebu thirikari sofa yombeta kwithirwa ikithithia yomba kwithirwa ikiconvince mwananchi ati amu Vision 2060 ikethurwa otethio na thirikari ire kwethurwa ikiariria mantu jecha kurimenyekana gutebu yombete kwethurwa ikigita sofa angomba kwethurwa nkebera lakini tukethurwa tukichokeria kairi na mugeni wetu wa ntukora tukomba kwethurwa tukiariria mantu kathomba turi na geni baba ingi ntuko ya narua turi na geni baire ntuko ya narua ndene studio yetu kuri na mugeni wajitetumba kwethura tukiarire mantu jigeni na beyond the Vision 2030 kumenya niki ikareto guni buriko kiria Kenya kumenya ibanganitu atia kumenya mantu jaria yombete kwethurwa igitegera tukimiringithania na Vision 2030 na ije yombete kwethurwa ikiokirwa kana ikithondekwa ni Rais William Ruto kebya mitambo inonto tukethurwa tukigwatanira na umwe wa political economist rombete kwethurwa gikinithia ntuko na ro kwariria mantu jana nyumene tukethurwa tukigwatanira na ndakitari wetu urio gatwa mataro na kuriki gutura kethera kubango chiari ni gukwega kiri ekoro beto rito ritachenchia ni Kathure wa Murugo.